مليون دربا هيدا أبي أكني جربي ساعتي قالي أجيني جر مقا أبا كان الماء كان فرق كل سدواك أيوتوكو آمين أورو تاكنا كوفاميتي قرباني كان عندو تيك تاكر جدوي نمني أكني واتو جت أجي سنتو أكاتاني توجت نمني أفانو مسرار أجيني مازري تنبيت تنقراتنا متاج أورو تاوانا نسنينجرون بيقوان متى مليون بتوقف صدوما وكان جرم مليون بتوقف شنطة ما كيزرا ومن من والكبل زي وقامي كود زنجرات يجرو جرو حر وانتي أكسومين كيستي وأنا ما بوسيسو بزارولت قدوس قرآن تكادوال بأكسوم مسلم مسلم كفتنيا دريد دبانا كفتنيا تقعد درسوال يهم وليهم سجلي توفيق أمنا كان عف سجلي قدرة توفيق أمنا جرا براتين زمو بوليس دكتور أبي أحمد أكاتا سنة تجرانو توقرتني أسو يا نبي مجمرة ولا ما شو سلام وقارب بتشوف بوليس بريزيدانتي تونتين نمك أبليك ستة دايركتوري تي وجوج تاجرو في بوليس فكاتن ماتين كيرجع فيديو سن تبا ماتين كيار كتير نلبينا رراها ساجي مالي مال تنانجي تندساني تي mucaan keenya dhiifa magaafatti ummata dhiifa magaafatti haadhaaf abbaadhaaf illee dhiifa magaafattee mataa gadi cabsiteetti jedhame itu eegamaa jiru. Sababa maatiin kiyyaar kettiin ol beena rarraahaa saajee malee maaltu nangee dandasaaniiti. Abbaa faata ko maaltu dhibee jedhaa jirti kanas kan wajjin ilaalu jaa gara biraatiin immoo salaamu alaykum wa rahmatullah wa akkam jirtu jarramanta protestaantii kiristaanaa ortodoksii oduu keenya isa guddaatiin aksuumiin keessatti qur'aana akka zarritti kukkutanii namoonni akka zarri akkan salaanni kan hojjetaa jiran ummata ባይቱ ጆሮ አሮት ቅዱስ ቁርአን ተቀዷል በአክሱም ሙስሊሞች ላይም ከፍተኛ ድብደባና ከፍተኛ ጥቃት ደርሷል ይሄም ሁሉ የሆነው አክሱም ውስጥ ነው ይሄም ጥቃት ወይም ደግሞ ድብደባው የሚያጋጥመው ዛሬ ማለትም አርብ ሚያዝያ 2 ቀን 2018 ዓ.ም የጁማ ሰላት በመስገድ ላይ የነበሩ ሙስሊሞች ላይ እንደሆነ ተነግሯል እና ሙስሊሞች ላይ ከደረሰው ድብደባ በተጨማሪም ቅዱስ ቁርአን እንደተቀደደ ታውቋል አሁን እንደተባለው ከሆነ የሶላት ስነ ስርዓት ከተጠናቀቀ በኋላ እንባዳዋ የሚባል መስጊድ ውስጥ ከነጫማቸው ጥቃቱን የፈጸሙ ሰዎች ማለት ነው ገብተው ሰዎችን ደብድበው ብዙ ሰዎችን አቁስለው እንደነገርኳችሁ ደግሞ ቅዱስ ቁርአንም ቀደው ወጥተው እዚህም ድርጊታቸው መስገጃ ስፍራ ውስጥ የነበሩ ኢማሞችና ምዕመናን ላይ በጣም ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል ይሄንም ተከትሎ እንግዲህ 8 ሰዎች አካባቢ የሚደርሱ ማለት ነው ከፍተኛ ድብደባ አድርሷል አቶ መለ ወንተ ከነ ሀሪዩ ከን ጎዳ ጅሩ ነሞተ ፖለቲካ ረቲ አጀንዳ ቀበነ ከቴሞ ዳጋማ ጅሩ ኡመኒ ነጋደ ኡመኒ ወልጃለቴ ወልከበጂ ከወጅን ጅራታ ጅሩ አቶ መለ ጀሮኒ ፖለቲካ ራፍዘዳኒ ሞ አንጎራ ከናን ድረቧን አመስ ገራንጎ ትዴቢውዳ ኡመታ ከዘር ወልኛች ሱዳፍ ከሮር ፈተኔ ዳገኘ ጅሩ ፈረንጂት ናጂ እዴ ከነጥቃ ኮት ፈረንጆ ጅንካና ኮት ፈረንጅ Come, Faraj. What? I did it. Come, Faraj. Did it, tipo. Faraj, come. Faraj, come. Gafati biye galte seeran sitti golfine mer. Kana amma sitti golfinu. Come. Come ida come. Ajesi ke ibsi shagur bich abo وصوزر تاني سلكي نراكاسو الدنيمي إبسا وانت كانوا راجعين ما تهد هاتي سينجل وانجل ديستا كان يو سلكي سورة شفا غرباسا كام يداجنو بوليس نكون كام فرنج أورو تايان نمت كريستيانا كاني ككبني بيكنا جزي كاني كيستي موندان كوم برنسي بدا جباتيرا دوغا دوروس انت እንደገባታ ቀልሽ እኔ አልሰማሁም 20 ብር ምን ነካቸው ብርዲግ ጀም ምን አቃለው መንግስት የለም እንዴ የት እኛ ጋር እኔ እሱን አላቀም እኔ እዛው ውስጥ አታስገቢኝ ይሄንን ማወቅ አለብህ አብረው እየበሉ እየተሻረኩ ኦኬ እንደዛ ነው ሽርክነት ቢኖራቸው ነው እንጂ ባይቀምሱ ተሽቆጥቁጦ ይሸጣሉ ይቀላሉ እንዴ አንድ ሊትር ዘይት 7 ብር ምን መጣ ምን አቃለው ስንት ቀን ትበላለች እሷ ሐራሪዬ ግማሽ ቀን ነው ኦሮት አንዳንቆቱ ክብሬዲግ ደመገልቴ ጅርቲ ዱጋ ባይጀባ አከሚትነም ደንደ የጅራተከ ሴቲ ሌትሪቶ ጎብሪ ቶርባን ቢት አከሚት ደንዳ
ummanni akka inni agabu jiraatuudhaaf ummanni agabu immoo dandiin jiraatu daanqoo birrii digdamaan bitame akkamitti danda'amee jiraatama dhugaa rabbiyaa rabbumtu haa tokko nuuna jedhu malee karaa innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun tu akkasiin kuma lama taatetti mee haati keenya hadha silaa qabrii ciisaa jiru isa kanaan akkas na'anii birrii digdamaanii akkas na'anii birrii kuma lama maal akkasaa jiru dhaan beeku muruuta jirri sun maal jetti ችግር ብልሃትን ያስተምራል ጀtti በቃ ጊዜ ረከተኝ ወንት ሲኒን ጎድን እንጅሩ ተከፋ ማል ጎቱ የኛው ደግሞ ሰላም ተስፋዬ ገብረ እግዚአብሔር ይባላል ሴት ትመስላለች አይደል ወንድ ነው እንግዲህ ሜካፓን ጥንቅቅ አድርጋ ተሰርታ ሴት ነኝ በሚል መጋጫ አንድ ቤት ውስጥ በሰራተኝነት ትቀጠራለች የቤቱን ባለቤት ያምኗታል ቤታቸው ያስገብተው ይቀጥሯታል ከዛ ከቤታቸው ውስጥ 16 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ የወርቅና የተለያዩ ሀብቶችን ዘርፋ ትሰውራለች ያው ይሰውራል ፖሊስ ያፈላልጋት ቆየ በኋላ በቁጥጥር ስር ያውላታል በስተመጨረሻም ሴት ሳይሆን ወንድ ሆኖ ይገኛል ወልዳ አረጋይ እንጂ ሰላም ተስፋዬ ገብረ እግዚአብሔር አይደለችም ረከን ጊዜ ነው ፍቃ መሳላ ቆፈጅጅሩ ነው ፍቃ መሳላ የመኮነ ከነከስተ ጅጅሩ ረከነ በውዳር ጅጅሩ መተከኝ ربي نركز Maatiin kee argee viidiyoo sana. Sababa maatiin kiyya harkattiin ol beena rarraa haasaa jee malee maaltu naan jedhan tasaaniiti maatiin kiyya agartee naaf aboo astagfirullahi alazim maatiin kee timirkaanne viidiyoo jetti akkamitti timirkaanti boo maatiin mataa qaqqabachise waan akkasitti timirkaananii aan silaa wanti sanni godhamaa beekeen taphadochi beeti wallahi billahi waan bareedaadha amma asin booda cirani deemtamoo ni haftamoo yoo cira deemte ni sirbitamoo hoydifta gama fuulduraatti maal jechuu cira namaan deemte hoydifta niin dhaqqa maatiin hin ta'in amma booda naatu waraabee posoo taa'u anaaf amma awuu jechuun ofii kootiifan poostotaallee jedhaa jirti oro isa si poostotanii miti anatu poostota jedhaa jirti akkamitti miizu maal taate Nizen tahu mana? Nizen tahu garu. Nizen tahu kan? Nin tapada mau gotti kamera fira berbeda kan apa kan je. Selkin nama tak kalau kabam nani unko lah faga dinta. Masuk ni selama metipas hingga katurani karate. Selama meti, bas ma astagfirullahalazim. Deh. Oruta waan kana deddeebinee haasa'uun barbaachisu namoonni akka barbaadan ta'uu hin danda'u garuu amantii keessan kabajuun keessan dirqama amantiin akka kabaju amantii keessanii kan borjannataa fi azaaba sen galchu so amantii keenya yoon kabajne rakkina guddaa I found a love for keessan baagaatti keessan cidha keessanii follow my lead Arusni Kadiroti fi Arusni Rozada gammachuu guyyaa khaleessaa san nutis wajjin dhaabbanne itti gammanne ittiin amanneeti isaan lachuutu waliif kannine sanumaafuu obboleessa kiyya siitu dhaleemee Rozaa sii dhale Rozaa fi Kadiroon wal fuudhan gammanne umrii siin beeytu siitu dhaleemoo siin guddise moo nuti warra umrii isii beeku nu gaafadhu dhalaan furdoo malee guddoo hin qabdu jaan sanumaafuu هذا منا غاري كديرون أركتشو ساتف هورا بولا اسمين جنة جربو هنگام نيرما أنتون انتلا عمري درينا وجيني بولا نمني تاريخ ميك أوجتا أتي كام ገብታችሁ ምትርመጠመጡ ወንዶች ግን ምን ነው ምስት ካገበለም ዶ አርፋ ማትቀመጠው በቃ ወይ ሽና ምን ትሰራለህ አንተ ምስት ካለች ጭቅርቃ ማለት ሌላ ነገር አገዛት እንዴ እርምጥመጥ የምር እኮ ነው ደግሞ መገቡት ከልባችሁ ኩሽና አትግቡ አያምርም እንዴ ሴቶቹን እኮ ያበላሻቻቸው ነው እንዴ ምን ጉር ናችሁ ደግሞ ወንድ እስኪ ወንድ ሲሆን በቃ ወንድ ሽተቱ ኩሽና አትሽተቱ ሸዋዳ እንዴ ምን ነው ሸዋ
ሲቸገር ይሁን ስትቸገር ይሁን እናንተ ደግሞ ዴሊ ኩሽና ምን ትሰራላችሁ? ሩታ ማከሲ በቃ ጆሊያ ካና ጆሊ ድርባ ካና ያድቶ ወርባ ደምቲ ገሪቴ ይጨናል ኩሽና ከሰገርም ኢጆልን ኢራ ኩሽና ከሰገርም በርባጭ ሳሜት ይበቃ ሶ ካም ታቶ ምን ገረበራቲ ነው ፖሊስ ዶክተር አብይ አህመድ ሐላሳን ከሰጀራን የሮ አገር ነው ባየና ነው ይጅራ ወንድማቸው ታላቅ አባክ እንዴት ነው ሰላም ነው ለዛዬ ነው መጣ በኻልድ ዘው ደህና ነው ገና ስንት ዓመት ነው ወደ 75 ወደ 80 የጥንካሬ ወንድም ነው እንግዲህ አንድ መሪ አይደል እንዳልኳችሁ ነው ከግል ጥቅም ጋር ከግል ጉዳይ ጋር የተሳሰረ ባቢ ከዚህ ነው ጠፍ ገጠር ያያችሁ ከተማውን ለውጧል አገሩን ለውጧል ቤተሰቦቼ ከማህበረሰቡ ጋር ለውጣል ነው የሚለው እንደዛ ነው ዛኪር የመጀመሪያ ልጅ ነው ቶፊቅ ሲዞር የነበረው እንደዛ ነው አዎ እና ይሄን ነው ጅማነት ምለው የራስን ቫልዩ ማድረግ ማለት የለም የትም አይደለም እኔ ያላገኘሁም እኔ ያልተጠቀምኩም አይደል ወይ ከፋለ አንተ ራሴ ከሰራኩ መጠቀም ይችላል ስራ ነው እኔ ራሴ ሲቆፍር ነው ይሄው አዳምጥ እንዳገኘው ቃል በመናገራቸው ነገሮች ላይ ከሰባት ዓመት በፊት ሳወራው ዛኪር መጀመሪያ ስንጀምር ወሬ ስራ ስሩ ነው የሚለው እሱ አለ ዛሬ ታገኘው አሁንም ስራ ትክክል ነው ከሰራት አትቸገርም ያቢ ስራ ነው አብይን የሚጠፋታችንም አባታችንም ልንገራችሁና አከከና ተከጀርጅራ ታጀር እንደገኘ ጀር ኦፊኮቲ ፊል ለጉሜ እንጅራ ደጀራጀር ኦሮ ጋሶ ላፊቲ ባየን ጨምኒ ቀበሌ ሊሆጅቱ ማቲ ሳቲፋ ከነታውኒ ቤክና ገሩሞ ዶክተር አብይ አህመድ አከናከና ወደቹ ሳኒት ዱጋረቢ ከበጀ ጉዳት ሳኒ በርባጭ የቤት ስራ ያልሰራችሁ ተማሪዎች ካላችሁ ውጡና ተመረቁ እሺ ተማሪያሽ ካባጭ ያልሰራችሁ ግን ብትወጡልን ሌሎቻችሁ ሳልሰራችሁ እኔ የሰራው አይመስለኝም ዝም በል አንተ አለቅላቂ ምን እዚህ ዝም ብሎ ያለቀልቃል እሺ አቤል ሰርታል አራት ቸርዬ ረስቶ መሳህን ረስታል እውነቱን ነው መሳህን ረስታል ናውጣ ተንበርከክ እሺ ቤዛ ሰርተሻል አይ ቲቸር ያልሰራው ከዳግም ጋር ስትለፋደዳ አንዴ ምትል ማን ነው ደግሞ ዳግም አቤት ቲቸር የቤት ስራ ሰርታል አረ ቲቸር ትናንት አሞኝ አልመጣሁም ነበር አረ አቁም ብለ እና እስካለሽ ተላቢት አንዴ ምን ነው ናውጣ እኔ እኮ ቆይ ምን ባደርጋችሁ ነው የሚሻል ከውጭ መግረፊያ ልምጭ ነገር ቆርጬ ልልምጣኝ አንገቴ ይቆረጣቦ እንደው አንድ ደና ተማሪ እንኳን ልጣ እንዴ ቲቸር ምንድነው እኔ ሰርቻ አንዴ ዝም በል አልፎ ለገና ዛሬ ብትሰራ ነገር ማመላለስ ነው ስራ ሰዓቴን ሁሉ አባከናችሁብኝ አታስር ቲቸር በቀጣይ ፔሪድ ፍሪ ነን ይፈርፍርህ ለአሁኑም ግድ ሆኖብኝ ነው የገባሁት እስኪ ቢክፍል ሄዳችሁ ያያቸው አቤት ጉብዝና በዛ ላይ ጸባያቸው አይረብሹ የረባሽን ጥፍ ያለው ለስተ አጥናው ለፈተና ይመጣል አጁዚያም ነግሬያችኋለሁ ሁላችሁም ነገ ወላጅ ይዛችሁ እንድትመጡ ተከክለኛው ስታይ አንተ ለቅላቂ አንተ ሚዘ እንድትመጡ አዲገናሽ ቃበጠሪ ዘነስተኒ ሲኒስሞ ጊዜ ማቲ ፊል ጀራው ጣታ ያዳፋ ባጌሱ ከብታ ተማሪ ተቆ ጅርቶ ዱጋረ ብቻ ከንጋሌ ከንደሬ ከሰቲ ኦጂማና ከሌ ሰከነ መረባርሲ ሰጀታ ጃርከከና ሜሜዲስ ይስም ይላል ለምት ያከና ወዳስ ተቀራ ያከና አንደሬ ከሰተከሰናቲ ነፍቷት ሰደንታኒ አቶ መሌ እንግሊሽ ፎር ኢትዮጵያ so before I reflect on the question let me mention one issue that makes me ቢቀስ ጀለለምች ቢቀርስ ኦቡሊስ ኬኛ ሰበብ ያጫሉትን ከን ኦኔሳ ኪስ ጥጅቲ ዳርኩታሚ አከኒ ልቡ ከሰጀሩ እንዲከኛ ይሁን ቤክና ነሞኒ ገራገራ ሞገርጋር ሰጉዳ ጎዳቸው ኦዴፈኑን አጃኢባ ወይ ነቀቀቤ ጅራ አባን ቀበኛ ኦሮሞ ቶኮ ቦና በቀላቲፍ መቃንኩ ኢንጠሂና ጀዴ ቀርሺ ኩማ ዲበሸን ገልቹሳ ኦዴፈኑን አመነቀቀቤ ኒሙሊሳ ጋይስ ሁንዱምት ኬሳን የሮ አማን ከነ መነ ቦና በቀላቲ ላይቪራ ቀርሺ ወሊት ቀበማ ጅራ ኦሮሞን መርቲ አች ዴሜ ሙጫ ኬኛ ቀርቃሩ ቀበ ጋይስ ኦዴፈኑን አከነቀቀቤት ጉያን አራ ቲክቶከሮን ኦሮሞ ሁንዱምቱ መነ ቦና ጅሩ ኢስንሌ አሙመ ደምታኒ መነ ቦና ላይቭ ሳኒ ጆይን ጎዳ ዋን ቀብዳኒ ሰፖርት ጎዳ አስቸኳይ የህይወት አደን ጥሪ ስለሆነ ይህንን መልእክት ሁላችሁም ለወዳጆቻችሁ ሼር አድርጉ ወንድማችን ቦና በዚህ ሰዓት በራሱ ቲክቶክ ገጽ ለህክምናው የገንዘብ ድጋፍ እየተደረገለት ስለሆነ ሁላችሁም ላይቭ ላይ በመገኘት ያቅማችሁን ድጋፍ እንድታደርጉና ይህንን ቪዲዮ ለሚያግዙ ሰዎች ሼር እንድታደርጉ በአክብሮት ተጠይቃችኋል ከሲው ፖሊስ ኬኛ ግቢ ከነ ጭንቂ ከሰጀራ ጉርባንኩም ብሪዳ ጀዲ አከኒዱ ጎቹን ቀሙ ሰበበ ብሪቲፍ ኢልሙ ኬኛ ዳቡን ቀሙ ሰበበ ከነቲ ጀነው እንዲከኛ ይወከኑ ገርጋሩ ቀሙ ሂመማ ጅራ ገርጋሩን ኬኛስ ድርቃ መገራብራቲ ሚሊዮን ድርባስ ካሜራ ጀራ ድርባ ማናይዳዳ በይጅራ እገፈዳ ነጨቀሳ በውንሳ ጋሪዳ በውሳቲን ዱረገሩ አቦቲ አማንታት በለስ አማንታ ነማ ዋሙዳን ከአረብሳ ቱር አማንታ ኦርቶዶክሲ አማንታ ሙስሊማ ነማ ዱንፋዩአት ነሞን እንትገደን ነሞን እንትሙፈተን ባየዳ ሲኒገለ
adabbisaaf malus immoo qabamee hidhamee mana hidhaa sana keessa immoo seeratu jira. Abbaan murtiitu jira. Abbaa langaatu jira. Dhimma isaa oliif gadiin ilaaluudhaanii mucaan kun akka inni bahu taasisanii jiran. Dhaggeeffadhaa. Mucaan kun bahuunsaa badiin qabuu miti. Badiisaa namni ijaan hin argine jaamaanuu gurraan dhaga'ee ni beekaa jechuudha. Balleessee jira. Miliyoon kan sirraa eegamu abbootii amantaa musliimaa, abbootii amantaa ortodoksii, namoota dhuunfaa sitti gaddanii jiranii seeraan akka dhala Oromootti akka aadaa fi seeraa Oromootti gadi baatee jilbeeffattee warra amantii keessan xiqqeesse ani obboleessi keessan wallaalummaanis haa ta'u beekees haa ta'u kan hin balleesseef dhiifama guddaa dhaloota ganaa lafaa ol dhufan narraa baratanii badii ani balleessee adabame badii ani balleessee mana koo keessatti dhagaan tumame mana koo keessatti amma dhiigni afaan funyaaniin na ba'uun tufame badii mataa kooti balleesseen jira. Balleessaa koof immoo uummanni hundi abbootiin amantaa hundi garaa keessanirraa akka ani garaatiin dhiifama sin gaafachaa jiru isinirree garaa keessanirraa dhiifama naaf gootanii ani mucaan keessan nagaan bahee nagaan hojjetadhee akka nama tokkotti jiraachuu akka hin danda'u akka isin naaf eeyyamtan akka isin dhiifama koo harkaa fudhattan adaraa isiniin jedha jettee uummata kee irra deddeebitee akkati dhiifama gaafattu gama. Innis immoo dhiifama isaa akka kanaatti musliimotas gaafatee jira. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sada waaqayyo tokko. Amiin. Nageenyii fi araarri waaqayyo namoota isin jaallattaniif. Haa ta'u ani obboleessi keessan miliyoon dirriba turtii yeroo muraasa booda mana amala sirreessaatii bahee isin gidduutti argamee jira walitti deebinee jirra. Haa ta'u iyyuu malee har'a kan isin gidduutti argamee fi uummata amantii kamiin hordofan kiristaanas ta'u musliimas ta'u uummata hawaasa bal'aa Oromoo dhiifama gaafachuuf kan hin dhufe dhiifama koo kana immoo akka isinii kabajanii narkaa fuutan maqaa waaqayyootiin isin gaafadheera karaa yaadaa ta'u arrabaan ta'u hojiidhaan ta'u namoonni isin gaddisiise hundi keessan dhiifama naaf godha. Achi keessattis waan inni ta'e immoo gizee mucaan himatu. Achitti baay'ee of wallaalchisanii jechuudha. Yeroo isaan tuman ani of hin beekon ani tokkoffaa dhukkubsachaa jira. Lammaffaa immoo nyaata nyaachaa jiru wanta dhukkubsadhu jechuudha. Achi Oromaa poolis xaabiyaa irraa na baasanii ABC iddoo jedhamu Islaamic Police Station iddoo jedhamu na geessanii achitti na qaxaqaxanii mana keessa na galchanii mana xiqqoo tokko keessa na galchanii achitti dhiirris dubartiinis akka barbaade dhufee galee utuu poolisiin jiru dhagaanatti darbatanii achi keessatti illee miidhaa guddaa narraan ga'anii jiru. Achi keessattis kabaja hin arganneeni baay'ee miidhaa guddaa narra ga'e naannoo sa'aatii 6 akkabaabii birrooleen kophaa dhufe waaqumatu fide gaafa dhufu baay'ee irratti gungumanii turanii gaafa irratti gungumanii birrooleedhaan beenuu sokkin jedheeni in sokkee akka tasaa gammee fudhatee dhufe gammee gaafa inni fudhatee dhufu achuma poolis xaabiyaa gibbii keessatti dhahicha hin taane dhahicha hamaa irraan ga'anii birrooleen hospitaala akka ture gammeen illee hospitaala akka ture kunoo beekamaadha qabeenyi isaa moobaayiliin kan birrooleellee saamamee jira fudhatamee jira aayidiin isaallee fudhatamee jira anaaf birroolee yookaan gammee kan walitti fide waaqatu walitti nu fide. Maaliif mucaan kun akkanatti akka inni tumamee fi akka inni rukutame himataa jira. Maaliif gurbaan kun kanarraa waa guddaa akka ta'e barachuu qabdu beekamaadha. Gara biraatiin immoo mucaan hedduu kana keessatti tiktaaker jaallatamaa fi namoota gorsuudhaan kan beekamu erga du'een booda immoo akkaataan itti du'e namni akka ajjeesanii himamee jira. ማዘሬ ትንቢት ተነገራትና መጣች። ትንቢት ተነገራት። ልጅሽ ላይ ጥንቆላ ተሰርቷል። ልጅሽ በመልካምነት እረዳለሁ ብሎ ገንዘብ የሰጠለት ሰው እሱ በሰጠለት ገንዘብ በዛው ገንዘብ ሄዶ አሰርቶበታል ተብሎ ተነገራት። እኔ ደግሞ ያለ እንጃ እኔ አላውቅም፣ ግን ማልገቢያ ላይ ነው የተናገራት። በቃ ነይ ምናምን ብሎ እያለፈ አያትና ልጅሽ እየታመመ ነው
ገንዘብ ላይ ያ ሰው ደግሞ አሰርቶበታል እና የዛ ህመም ነው አሁን ላይ ልጅሽን እያሰቃየ ያለው። እግዚአብሔር አይሆንም፣ አይዘልቅም፣ አይቀጥልም ብለዋል። ብቻ ያ እንደዛ የሚባል ትንቢት ተነገረ። ምን እንደምል ግራ ገባኝ፣ ምን እንደማወራ። በቃ ወሬ ቀይሪ ነው ያልኳት። ማዘር ራሱ መጣ ስታወራ፣ ግን ማንን ልጠይቅ? እግዚአብሔር መደዳውን አግዛችኋለሁ። መደዳውን የዚህ ሰፈር ያረዳሁት ሰው የለም። በቃ ሁሉም እናቶች ሚስኪን ስለሆኑ መንገድ ላይ ሳገኝ እቃ ከያዙ አግዣቸው ቤታቸው እጄ እንኩችን ምናምን ነገር አስጨብጬ ነው የምወጣው። ማን ነው ልበል? በጣም ነው እንደ ደህና የሆንከው። በጣም አይደል እንደ ደህና የሆንከው። ቀልደኛ ሲጀመር አንተ ሁሌ ደህና ነኝ ብቻ ነው የምታውቀው፣ ምንም አታውቅም። ቀልዱ ቀልድ ነው። እኔ ነግሬሃለሁ። እውነት ሊሆን ይችላል፣ እውነት ላይሆን ይችላል። ግን ደግሞ በቃ ወይ ጸሎት አድርግሽ የሚሰጣችሁ የሆነ ጸበል እምነት ምናምን ነገር የለም፣ ተጠቀም። ዝም ብለህ ዝም ብለህ ሰው ማገዝ እንዳቆም አውቃ ይሄን መታመሜን እንደ ሰበብ ልትጠቀመው እየሞከረች መስሎኝ ይሰማኛል። አሁን ሊሆንም ይችላል። አንተ እንዳልከው እንደዛ የምታስብ ከሆነ ሊሆን ይችላል። ብቻ ግን እውነታውን ተጠንቀቅ። ማርያምን ጠላት ከሩቅ አይመጣም፣ እንደምታስበው አይደለም። ጠላት ከሩቅ አይመጣም የሚባለው እውነት ነው። አንተ ማታስበው ከስር ያለ ሰው ነው አንተን የሚያጠቃ። ተጠንቀቅ። akka namni xinqolaatti hojjechiisaa ture himamee jira. Afaanuma isaarraa himee jira. Garuu wanta kana namoonni akka qalbiitti ilaalaa ture. Haati gizeetti himtu jedhamee jira. Dhugaa rabbiin kaa beeku jenna. Namoonni akka kana kan godhan rabbiin akka qajeelchu jenna. Sagantaa irraaf qabanni kan fakkaata sagantaa biraatti immoo itti deebitu. Ani ansuudha ati eenyuun koomatti shalbarsiisu kan jaramee waan hojjetartani.